E lua company ni usila le anga lulue ave ese mai le iwa se lautono le swa utiso, mai le HMNZS manavonui, le olo ngoto le talafata yu sa fata. O company yo le Pacific 7 Limited, ma le Bay Underwater Services New Zealand Limited. O le ala tau tamawhai ave ese amalafua i ese awala saunga le mule swa u, ma isi vai la au o nam filongi o lo ilungo le waa. I se whailua inga matustala na ta ua le ofisa sila le pui ngole fua wa a New Zealand ya Marshal Tommy Davis ma Commodore Andrew Brown o lo malama uma ila ua le vaita ua wha lea wa iei nei Samoa mai ono avea mawhawhainga tai le ngaluenga le afa atino ina nei. O lo wha mue a mata le ngaluenga ave ese le swa ui le amatanga o te sema. O lo tu mau fo na sia yaso umalawa le waa ma mai tawina lona saunga le mu ne isao mai fafo le swa u. Le olo tamu whai pui le afia yo le si o manga ma o ngā sami, o lo ngoto e le waa, o no lo whaalangolango i le soifua le to te leo tangata i le aitu o Samoa. Talo na ngoto le waa, o lo tu mau pia le tau fia, o na toi whangotaina, o no le pui nga le soifua malo loi no tangata.